siyabonga abantu bedla media sicela ukuthi subscribe and follow and comment. Okay, and ningakhohlwa ukusubscribe manibukela ivideo niphinde ni like niqhubeke njalo nisifollow. Angilithathe leli thuba ngibingelele ababukeli nabathandi bedla media namhlanje mfakazi. Siyabonga ke kubabukeli bedla media. Siyabacelela ukuthi ke idla media ayiqhubeke ithuthuke. Bafowethu siyacela ukuthi ni like ningabuki nje kuphela. Makwenzeka kufika ithuba lokuthi kuvela iadvert while usabuka ibuke leyo advert leyo izokwenza ukuthi abafowethu bethuthuke yenza ukuthi umsebenzi uqhubekele phambili ungashoni phansi. Sithi phambili ngedla media aqhubeka kanjalo. Siyabonga kakhulu. Ngiyakhetha inkosi enkulu yasePhalameni. Umfundisi uMvubu ePinetown eMangangeni. Amen. Ngiyabonga esihlalweni esikhulu saseZulwini ukuba ngibeke kuba ngiqobele abantwana ukudla kwaseZulwini. Ngiyacela uNkulunkulu omdala wensuku umnini mandlonke unyazo oluhle lwaseZulwini ukuba lingcobe ngikufanele ukuma phambi kwalabangcwele laphambi kwehamente enkulu engaka yasePhalameni. Izikhonzi ezinhle zenkosi uma ngicela uNkulunkulu angigcobe ngelinye ilanga obaba besebenza besuka emakhaya behlala emizini waseWema eThekwini bashumayela ivangeli basebanda abantu base bebona ukuthi kufanele baguqe bendawonye njengabantu abasebenzayo base bakha isiguqo. Ngalesa sikhathi ke sidala isiguqo mangikhuluma ngegama elithi isiguqo sikhuluma ngabantu abaguqa ndawonye endlini hayi ngaphandle bebeka amatshe. Base beguqa benza umthandazo nowesabatha. Kuhamba isikhathi eside kakhulu base bebona kufanele ukuthi akabe khona umuntu ozoba umshumayeli ozoma phambi kwabo. Bathi lo baba sebehamba sebenkosini enkulu yasePhalameni ulanga phuma sikhothe nabalothala bahangule emzini wasePhalameni bayubika Nkosi sinsizwa lapha eWema siguqa ndawonye. Baba bese sibona ngathi ngakuhle ukuthi kube khona umuntu ozifundela umthandazo abe umshumayeli. Ayisibuze Nkosi khona umuntu esinimbonile. Base bephendula bethi Nkosi simbonile usibanibani ngengilisho igama lakhe. Babekhetha ke insizwa bayibonayo ukuthi evangelini iyababaha uma behamba yona eshumayela iqephuze kakhulu. Babebona indoda bona ngamehla semhlabeni abangayithemba kumbe abayithembayo. Ithi Nkosi nibona usibanibani. Bathi Nkosi yamakhosi ithi lawo abhalwanga eZulwini ukuthi ogcotshwa nangelinye ilanga kuleli bandla. Ithi Nkosi cela ungiphe ugcobo. Bahlehla ikhonza ezinhle zenkosi obaba ngoba ngazi noma ngcotshiwe ngoyiko yini. Bahlehlele emuva babuyele emuva bahlangana ikhonza ezinhle zenkosi sebejabile. Kodwa le ndoda ababeyibonile ngoba isizwile naye isiyazi ukuthi iyokhonzela bomshumayela azange ife emoyeni ngoba inokholo lokuqala
olungafana namhlanje ukuthi umuntu mayijabhile ukuthola isikhundla aphume ayovula ithempeli lakhe. Base bekhethe indoda. Base bebuyele enkosini, inkosi yamakhosi. Ukhona umuntu esesimbonile. Beza nje bebaningi bangcwele basebemkhomba phakathi kwabo behlangene ukuthi baba uyabuza inkosi ukuthi umuphi nimbonile baba nangu sibanibani. Uyena simbonile basebemphushela ngaphambili khona inkosi izombona. Ithi ulona mhla simdala. Samupha ukholo lwakhe, ukholo lwakhe lilingene yena. Ukholo lwakhe lilingene ukuphatha abantu. Nkosi yasezulwini ngicela ungigcobe. Ingoma 199 amavesi aziba mabili. Abantwana bakaNkulunkulu uluke bayathandana. Abantwana bakaNkulunkulu uluke bayathandana. Abangeke bahlukane futhi bangeke baxabane. Bangeke bahlukane futhi bangeke baxabane. Uma bexabana bangagagabani. Uma bexabana bangagagabani. Wayesemkhomba phakathi kwabo behlangene bonke wathi nangu umshumayeli wenu. Uthi babakho wakhomba inkiyankiya yomuntu. Laba mbona ukuthi cha uyinkinga ngempela. Uthi kodwa waliphatha ibandla wazofika ethuneni ngomoya wasezulwini. Nkosi yasezulwini uma ngiphambi kwalomkhandlu ngicela ungiphe ukuhlonipha. Ungipha amagama efanele ngiwakhulume phambi kwalomkhandlu ongcwele. Nkosi ngingabongeli obaba bami ngigcine ngikhuluma noma ngigcina ngisho izibongo zabo zasezweni zasemhlabeni ezingahlambulukile phambi kaNkulunkulu. Nkosi mangiphambi kwakho ngiyacela Nkosi yeSabatha ungangiphi phapha. Ngelinye ilanga emzini wasePhakameni siphuma la lenyanga yezulu iyakabheka bezayo sekushiwo kathiwa ngeke ubaba angene noma adlule ePhakameni. Kwakuvaliwe emzini wasePhakameni. Angeke ngilanda amaNazaretha amadala yazinda ukuthi kakuvaliwe kanjani inyanga yezulu kuthiwa ngeke ingene ePhakameni.
sikhonze izinhle zenkosi wathi ma inkosi yahlanga ezulu yayinenkani enkulu yasezulwini yathi la ngiyakhona ephakameni zongena ephakameni saphuma lapha sabheka phansi ephakameni sathi masifike ephakameni kwakunensizwa yomnazaretha efana umnazaretha emfushanyana lebizwa kuthiwa yibhinki eyayisinkopha ukuthi kamfu lange ebhandi swile yayiphathiwisa lensizwa yala ebuhleni hayi yasephakameni yayisigiya kakhulu lensizwa phambi kwenkosi yasephakameni inkosi hlanga izulu yazagingika phansi lensizwa yayisihlisa iwindi inyanga yezulu yayisikhuluma umshumayeli yathi kumshumayeli lokugiya kusayibona kwasezulwini igiyela igingika phansi yathi lokugiya kusayibona kwasezulwini uthe sashokekile umshumayeli wayesemkhuphula iwindi akuphelanga isikhathi wayesehluleka ekhuluma Nkosi nyazola uhlelo lasezulwini kwanele kuphelele phambi kaNkulunkulu mangithi unyazo lasezulwini amen izikhonzi ezinhle zenkosi ngimbonile ushampu ukuthi uNkulunkulu ngizalwa kuleli sonto kuleli bandla kodwa kwesikhathi lapho nengafika nami eparadise ngaphakamisa esami isandla ngathi ngiyayikhetha inkosi esiphakameni ngithi ke mamshumayeli ezweni lakithi ngithi abanele ukuzalwa kuleli sonto kodwa ungazange ngikhethe inkosi ungazange ngibone uNkulunkulu sizobala amakholwa sithi sinamakholwa onke lawa amangaka kanti umuntu akaphenduka usadinga ukushunyezwa Sabe la kwesikhathi siyagcina sesibala nje nabagcotshwa sithi sinabagcotshwa abangaka kanti umuntu usadinga ukushunyezwa Kuhle ukumbona uNkulunkulu usuyikhetha inkosi Yela kankosi ngibonile emzini wakashanga ezintabeni zaseMbumbulo Sambisa ivangeli sashumayela Ngese umshumayeli kuleli sonto Safike emzini wakashanga ezela insizwa eziyishumi nokubili ina 12 insizwa zigcwele umuzi lezi insizwa usizo sasibizona ngokulomuzi Wawunensizwe endala eyiphithe ikhanda ihlanya lensizwa ishana umbane egcekeni kubaleke wonke umuntu khumula leingubo lensizwe lenqunu sasisibizwa ukuthi ake nifike eNazaretha nani nizwe ihlulekela ngoba sehlulekile yithi lensizwa yakashanga uyise sesambe zonke izinyanga nesibaya sesiphelile asenalutho Sasa siya khona Masifika sangena sahlabelela Sasuke izindlu ngaphakathi sasesiguqa Sabiza uNkulunkulu omkhulu wasephakameni Sayifica lensizwa ibosheliwe ensikeni Yayiboshiwe lensizwa ngamaketango iboshelwe ngci ensikeni ngoba kuthiwa uhlupha kakhulu mangabe ekwadedelwa la kulamaketanga afaswe kuona ushaya wonke umuntu nonke nani nje makholo ngaphuma ngasayibona intuba engeni ngayo wathi maqedwe ukuthandaza inkonzo ezinhle zenkosi kwase kudonsa isigubhu kwase kagidwa wagida waqeda kwase kuthiwa nya wayesephuma umshumayeli omdala kwakondoda athi basha isiphumemeza ngaphandle amesonto Yasontweni sasingena ngaphansi sasithandaza sivula inkonzo Shaka buya uNkulunkulu wasephakameni ukuthi njengoba sesifike phansi kwekhaya yini efuna uNkulunkulu ayenze
ithi indoda kaShongile ina nangumntwana ensikeni ophitheni ikhanda lapha kweli khaya inenziwe ku-12 ayisebenzi zonke imali ekuphilwa ngayo la kulo muzi kuphilwa ngemali yempesheni eholwa yimi kanye nesalukwazi kunomakoti la ekhaya kuyaphithizela zathi ikhipha ezinsizwa ihlobo zami zevangeli zakhipha ingubo zokuthandazela angazi noma abashumali basenazo yini baleli bandla zathi ikhipha ingubo zokuthandazela ebusiswe inkosi enkulu yasekuphakameni haya sibuyele kokudala kuleli bandla kwakunjalo letho kuthithina abantu bezandla sasenze babadleni leli bandla shembu nengubo ukuthandazela igudi base bekhipha ingubo ukuthandazela igudi labashumayeli akhiphe ifa nenqaba yasezulwini yanga bayifikile ekhaya ikhipha into zayo ikhoma zayo leyasezulwini labasezulwini bakhipha ifa lasezulwini bakhipha imjovo bakhipha yonke into bakhipha intelezi bakhipha yonke into ayicabanga ungayibiza ngolimi lasemhlabeni kodwa bona bekhipha yasezulwini bekhipha ingubo kaShembe yokuthandazela zase isondela lezi insizwa zathi asithanda sonke uthanda saqeda zase isondela zathi Shange Mkaka wathi hayi athimba ungcono ukuthandazela abantu baNkulunkulu eboshiwe zithi lezi insizwa zasezulwini noNkulunkulu hayi thina sithandazela umuntu eboshiwe Mkaka baba umbekela phambi kwethu kwakuhamba uShange ngambona udelwe ikhanda ukuthi amkaqe angamkaqe bathi abanye omakhelwane babekhona hayi akumqaqe Shange somkada sase sukuma insizwa ezinamandla sase sifana umnyango zamalapha ngasemnyango zathi hayi mqaqe wamqaqa intambo eyilokhuzana ozankosi abayiboshiwe ngabo namaketanga ayiboshiwe ngawo sase zithi lezi zasezulwini asikuthandazeli mayigcwele intambo kanje kwagcwele intambo zeyoni zathi isikele lezi intambo nikhiphe kuye angibazi ubaba ubenesibindi kangaka base beqaqa besika intambo lezi bekhipha lezi zembethela angizazi ibizwa ngani base behlabela bathi baba wethu sesimoke mawuze nkosi base bemphula ngengubo bayibeka ingubo bayiphinda kuye bayibeka ingubo bayiphinda kuye bayibeka ingubo wathamba wathi lothololo wanganyakaza uJobo nemjovo yasezulwini ayibonga inkosi fika kuphelele namhlanje baqala bathi siwabe inkungu kubantu abasendlini ukuthi ayikwenzekelana namhlanje asikasibone le ngisho inyanga bayifikile zomlapha ngisho umthandazo uboshwa kanje ayilashwe eboshiwe zatha kuza amanzi abuzizwa amanzi maqede basebethi akaphuzi baphuza basebethi Shange namhlanje umntwana wakho uphilile amen bese Shange nginenkinga ke ukuthi nazi insizwa zama isebenze zonke zithi lezi insizwa sasamba nazo namhlanje isonto kusasa lezi insizwa ivuke zofuna umsebenzi zizomthola ngegama likaShembe zishinto ngayibona ishiwa ezinye sasamba shumayela sikhuluma isimangaliso zento unkosikazi wayesekhulelwe inyanga ezu11 safi unkosikazi ekhulelwe 11 months 11 months unkosikazi ukhulelwe akubeletheki sifika khona senze inkonzo lesithathu kwakhona inkonzo lesithathu leli bandla eyigudli
bazokhumbula abadala. Zithi lezi insizwa, yini ungabelethi? Kusho insizwa noNkulunkulu, yini ungabelethi? Uthi lo mama angazi nami selokhu engaba njena. Zithi lezi insizwa, uyabona ngoLwesihlanu ngeke ngibone ezinye zazo obaba uZungu umvangeli waseBelmont babe khona, khuluma abantu abakhona leli sonto. uLesithathu zithi lezi insizwa, uyabona ngoLwesihlanu ingane zokuyibeka phansi. Zikhuluma umuntu ukhulelwe 11 months, odokotela babona inkinga ukuthi yini edatha ngalethi. Zithi lezi ezinsizwa zinoNkulunkulu, zithi yabona lo mhlawumbe isithathu ngoLwesihlanu ingane uyibeka phansi ngoba sifuna ukuthi ngeSabatha sishuka indaba entsha. Yabona mama uShembe ukuthi ubani, ungamthembi uShembe, unenkinga. Zathanda lezi insizwa zaqeda. Saphuma sahamba. ngoLwesihlanu akubakhona inkonzo yongenisa iSabatha sasiyenza ngakithi. Ivangeli lisakhona, kusanabantu abanevangeli. Ayithanda lapha amanazana aqala ihlangana. Hayi namhlanje mayihlangene ukuthi abizwe ubani? Ngeke sihlangana nabo thina. Ivangeli siphila kulona. Uma lezi insizwa wathi mangabe kuLesithathu kalanga ngoLesithathu emva kwalekonzo kwase kabuLesine ukuthi uma ngabe kuphakathi noLesine ebusuku tathakusa sekusa ngoLwesihlanu ekseni kwathatha inkosikazi akuvuma ihlale yasukuma yahlala yaphumela eminyango yangena inkosikazi kasuka lezo zinto zakhona yabamba yayeka yabamba inkosikazi yayeka kwathi kusekseni hamba 5 ekseni eyisha phansi ingane imfana. Sesiyohlangana ntambama ngoLwesihlanu ntambama sebeyadlula laba badlula kulowa muzi bayawubheka ukuthi kwenzekeni khona sokhuluma indaba entsha ngeSabatha. Kuhle umshumayelo oshumayela indaba entsha namhlanje nakusasa naphambi kwekusasa. Kodwa umshumayelo wesala le ndaba eyodwa nje njalo hayi inkinga. Akaphuma ushumayela galande ngoShembe ubuye sixoxela indaba ezinhle. Ngoba uShembe akaphumula ukusebenza. Sasebenza nje. Bayidlula mfayi akusadlulwa akusangenwa kusekunjalo. Ayibonge inkosi. Amen. Ngibuyele emuva emzini kaShana. Ithi lensizwa kaShana insizwa mayisebenza zonke nazi zishumi nambili zihlele ekhaya zonke zisebenza ikadi leziko. Sesiyawenza lo mthanda ushaya ucingo ushaya. Mahle kabi lamaselula esinawo akamoya. Ngoba noma ngisekhaya noma uKwaZulu noma useCape Town noma uphesha kwelwandle, kodwa network mayidonsa kahle ushayela la ekhaya engena khaka unyazi lwezulu ayibonge inkosi. Wenze ngimangalise kodwa mayidonsa kahle network yakho. Pasop network pasop phela umkhona ukuthi adonsa la ngimkhona. Ngoba phela inkingi network. Mabe sesigodini la engadonsi kahle khona ifoni ayidonsi. Kodwa bawukhuphukela la kufanele khona umi la kufanele khona. Idonsa kahle kakhulu, ine connection enhle kabi noShembe ngoba uShembe akaphumuli 24 hours service akalali akazeli futhi ayibonge inkosi. Amen. Sasishaya ucingo sashaya ezulwini. Saguqa sonke safona sadonsa amaselula ethu safona. Shembe wayigcwele nazi ingane zikaShana ngezu12 bayisebenza zonke ihlele ekhaya. Namhlanje inkosi soqalekisa indlala. Sithi ayiphele ngawe. Athiwa amen.
wathi Mshumayeli insizwa vuka isasa msomlo nambe nofesa ngizothola umsebenzi ngegama lika Shembe amen zangakhola sesifese isikhathi eside kakhulu zahlala zonke lezi eziyishumi zangako fesa msondo ezimbili zazo zavuka ekuseni zagibela itekisi zayisiphingo zafika esiphingo zashona ngale GUD zafika kwinkumbi lelanga abantu kuyaqasha eGUD zame edlangalaleni sezekanye nabantu bonke labamile labafuna umsebenzi kwase kuphuma induna that might come induniza bathi kuzobangwa esangweni kubangwa esangweni ukuthi lowa angime eqala phambili khona mayivula noma ekhomba khombe mina ithi noma isifike esangweni ithi ngifuna wena iyakhomba ithi ngifuna wena yilo ayithinta ukuthi usho mina aphusha sondela anikini ikhanda athi angifuni wena uyayikhomba nomunye ayikhombe nomunye ayikhombe uthe gcineni lensizwe isiphama isandla ukuthi usho mina insizwe kaShaka wathi ngifuna wena impela wayesemkhweba wayesengena ngaphakathi wayesevalisa wayesethi qala akabazi labantu wathi qala wayesekhomba wathi ngifuna wena bonke baphakathi izandla wonke umuntu wathi mina washaya isifuba wathi mina wathi cha wathi hayi wathi ngifuna wena uyathi mayiphambisa insizwe esibile kaShange wathi ngifuna wena impela woza amen hayibo inkosi asephakamile ngikho ngoshe kunjalo sifika sina sembhokodweni hlobo zami enhlaneni bhokodo indodilele phansi sekuyaluza amehlo kuphela amehlo sekubona ayaluza ayetshengisayo ukuthi indodi yaphila phelile yamathambo thambo iphethe nje kube kujeke ngapha eceleni kwakhe ilobe ikhipha lokungalungile okuqhamuka kuyo lapha ngwelada sikhuluma manje ningixolele amagama ngizowahloniphisa ngoba sikhulume ngifundiswe kanjalo ngobaba kuleli sonto safika khona izinhle zenkosi sithunyiwe sambisa ivangeli ithi ingoma yebandla hambisani lezo zindaba ngoba umhlaba ulambile nihlalele lezi zindaba sinyanga yezulu ukuthi mawungena ebhasini noma ungena esitimeleni uthi ushembe uNkulunkulu usuhlala phansi ubusuqedile ushungayile uqedile kuzothi ukuthini lo muntu khona uzosho ukuthi uthini lo muntu athi omunye ongakhona athi awumasishembe hayi mina ngiyamazi bashumayezane bonke abantu endlini ngoba uthenjwe ushembe uNkulunkulu yathi ngiyangcoba awushinyanga izulu imila khonza izinhle zenkosi okuphahlela lufushane lolungaka epulpiti lakho ngothayela lakho ngegcobo eziwu4 imilana ethi namhlanje ngiyangcoba hambani nabashumayeli ngiyangcoba namhlanje nabavangeli nabafundisi abanoshumayela lazengena ngivangeli naseyitimeleni singalikhohlwa noma siliphethe etimeleni ukuthi akulono lethu elomnikazi masifika lendodilele embhedeni ubhace phelile ebese zithi lezi insizwa sesihamba nazo zithi asimthandazele umuntu esembhedeni akahlise bathi awa akakwazi nokuhlika uyilento ayiyo ngeke kwenza lutho bantwana benkosi ngamthandazela khona la embhedeni hayi zazingenalo ufefe lezi engihamba nazo zathi akahliswe embhedeni abekwe phansi ocansini zahlala ucansi bazashisa beka kwahliswa beka phansi ezezikhipha ingubo lengubo ngayo ungena umshumayeli ungenayo awuyilungise lo ndawo sasa zikhipha lengubo yasezulwini sasa ziyibeka kuye sasa ziyifona kwase kusukumela insizwa esidonsa ubhokolayo ngathi akuze ngibone uzama ukuthandela lo muntu ngobhoko wasembeka la esifubeni walibeka la esimemeza lethi sathi aphuma kwamadimoni esifuna ukukhokeluka lensizwa
afike kugonyuluka okungekho yakugonyuluka le nsizwa yakugonyuluka yakhipha iqatha elikhulu elingaka yawa nathi klikki Amen. wasuka insizwa ngapha yathatha amanzi yawabusisa yayisiqonda leli qatha eliphume kulomuntu yayisichela yayisichela lesigaba lamana sadabuka kwaphuma impethu ephilayo wasinda wathi waphumula umuntu wavuka umuntu wathi ake ngisize ake ngiphi induku qala induku eminyango wayesebambelela endukweni yokuqala wasukumiswa njengengane wabambelela wathi ngicela ukubona ilanga waphila ngegama likaShemba inkonzo inkosi uthi umfundisi weinkonzo lami ivangeli ishinelwa ngapha empendle phezulu ehlane empendle kubunda intaba lapha bekudla intaba laphana obaba umshumayela uzimba nanguzimba zosefrayeli manje wayikhona uma behamba bemenyiwe beyoshumayela izwi kaNkulunkulu beya la kugulwa khona kakhulu kunomuzi wakugulwa khona kakhulu uthi uzimba sathi masendleleni sasihlangana umfundisi egibela ibhayisekile shop ibhayisekile umfundisi uye enkonzweni isonto bazohlangana basebehlangana wayesema umfundisi wahlika ebhayisekileni awusabona insizwa awukabingelelwana kakuhle nibuka ngathi niyinsizwa eyikholwayo bese bethi laba basekuphakameni impela baba umfundisi hayi siyakholwa nikholwa kuliphi ibandla hayi thina samaNazaretha ebesethi umfundisi kambe yiphi leyo nkonzo ebesethi umshumayeli ngokujwayeleke ukuthi inkonzo kaShembe athi hawu ashaya izandla athi uchitha umthikonyana ingane lebidukisa abantu lithi umuntu uNkulunkulu zaphatheka lezi nsizwa uyabona ke kwasekukhuphuka iBP ngiyangizwa ke mangisho njalo shapha uNkulunkulu betshela umfundisi shapha uNkulunkulu sekuvukela uyabona bathi umfundisi niyabona niyaphi bathi siyakulowa umuzi ekugula kakhulu bathi niyabona manje ukuthandazela lowa muntu ngaphandle kwegama likaJesu linye igama lokusindisa lo muntu uzofa uma nobiza igama lomuntu phezu kwalowo muntu ogulayo uzofa zithi lezi insizwa yoba umfundisi ngisho lo ngathi kukhuphuka eBhayibhelini uyabona mawushembe ngasema uNkulunkulu kuzofa wena aphile lo muntu ngiyazi ke ngishayisa ukuthi ma isisho athi umfundisi nizobona ukufana ake sibophe ifindo manje siguqe isithandazi zathi zibangedolo zithi lezi zihamba nawe inkosi enkulu yasezulwini Shembe engcwele la siyakhona sifika wena sewusindisele lo muntu ubusutshengisa lo mfundisi ukuthi wena ubani uthi umfundisi Kristu Jesu alikho elinye igama lokusindisa ngaphandle kwakho akukhanyisa lenkosi labantu babona ukuthi wena uyinkosi yangeke esiphambanweni esifela sonke ake nabo bahlanzeke ngelakho igama baphenduke baba bakholwa bayeke ukuthandaza umuntu zabophando zathi amen iqala lezakithi wadonsa umfundisi wazothi amen egcineni nala esontweni ngathi sesiyadonsa nathi masithandaza asofunda incwadi kaMateyu
sekube inkinga nje abantu badonse bathandaze kakhulu abanye bazibamemeze kakhulu lo simthandazayo kwaze embilini yethu singazange sikhiphe izwi singazange sishawode simemeze kakhulu kodwa masikhulume kahle softly avezwa ayibonge inkosi amen zase kubopha ifilo zasehlukana zase zihamba lezi zakithi zaphekela kugula khona zafika zangena ihlobo ezinhle zenkosi zafika khona ingulube zathi mayiqhama kulomuzi kunengulube lezintsha zathi mayifika lezi insizwa zafutha imboshi uyabona nje nemboshi into emphile ehlukene uyabona ke injane nengulube zathi mayifutha imboshi zingena phakathi kwegceke ishaya imboshi zagajonga amahokazi ingulube zagijima lezilwane okwathi izinja kwakho qhaqhaphu zibaleka egcekeni zaphuma bathatha amanzi bahlambulula umuzi bahlambula wonke umuzi bangena ngaphakathi ihlobo enhle zenkosi basebenza inkonzo bayenza inkonzo basebemthandazela bakhipha lesiphanza sesizulwini esisiphongo uNkulunkulu esisibhadala kaShumayeli Shumayeli ungenayo zayenza inkonzo hlobo zinhle ezilenzenkosi wayesenyakaza umuntu ade elele iminyaka elele phansi wayesenyakaza umuntu wanyakaza umuntu wabhedla umuntu wahlala ngezinga umuntu wathi ngisizeni landani induku ngifuna ukudondozela wawasukuma umuntu wabambelela ngapha wabamcathulisa wathi cathu waphuma waphumela eminyango phamisa induku zombili waphila ibonge inkosi yesabatha umfundisi esontweni eselide ukuthi inkonzo izongena umile epulpiti wayesephuma umfana njengokujwayelekile kunojantshi ke bayazi basemamandleni dala kunojantshi obalapha ngasesangweni oshawayo ukuthi sekungeniswa wayesephuma umfana wayelapha ngaphandle sangweni la kunojantshi khona wayesefike sewukhwelela ujantshi wathi genqe umile umfundisi epulpiti umfana mayiqeda bese evula inkonzo uthe mayese ushaya ujantshi uthi umfundisi ngikhokhele kwamkhokhele lesanzo sidala ngisize gijima uyotshela lo mfana njobe shaya lapha ukhala lakini ekhanda mayishaya lapha ukhala lakini ekhanda usathi dabu kephi-ke nomnyango wendlu sawuphuma umfana uyaqhubeka lapho ubhizi umfana uyokholela ujantshi usalukwazi satabuluka lazama ukuthi siphuthime umfana bekubhizi wathi ephuma nje ngomnyango usalukwazi esakumfana engakafiki nokufika umfana wayewa umfundisi epulpiti wathi qhuphansi bagijima abazalwane bafika bambamba umfana bambheka umfundisi bambheka baba umfundisi kwenze njani awusethuli wathulela khona epulpiti yaphela inkonzo zaphuma ezakithi lapha esindini umuntu uhambe zidla imbali zikhuza zihakanisa ziza nabo abazali beqhamuka enkonzweni zohlangana esikhaleni kaNtombela uma kuzohlanganwa khona abazalwane bajabhile isimangaliso zathi ifike ezakithi athi umfundisi wenu zithi akuthi imkorodela ukuthi kunjalo usindile umuntu basho kokukhulu ukudabukisa bathi awu seshile emhlabeni hawu yayimbi lento kwahlukana kanjani kuzongena umhlangano ekhaya uma sifika la emhlanganweni inkosi ithumela umshumayeli ngaphakathi nyanga yezulu ithi sizeni bizeni uzimba gijimani bezimshumayeli uzimba bizani uzimba baphuma umshumayeli bagijima kufuna uzimba namadokotela funa udokotela baba basemthola basebenza kuye uma befika enkosini ngezwe imila kuveranda
ithi Mshumayeli uba nothibula umfundisi bathi saqhungathekile engazi ukuthi uzophendula thini uthi uba nothibula umfundisi ngiyabuza umfundisi bekazommangalela ukuthi nimbulela impendle esikipsana Shawula nangeza ukuthi ngithusha uNkulunkulu samba naye bakhothi engathi uNkulunkulu angasiphi ukuthi singamgcobi kodwa besemizweni yethu ngaphakathi sifana namadoda ngelanga afakwe esithandweni somlilo athi lamadoda noma singabaswa kangakanani isithando somlilo sesibasile inkosi yesizwe ngoba benqabile ukuthi bathandaze esithixweni senkosi Nebukadnezar athi lamadoda noma into ziyafana thina ngeke sithandaze esithixweni kodwa sothandaza onyazini lethu lezulu amen noma bangaleko uNkulunkulu izinto zingakhona oyayikho engadlula unyazi lwezulu ayibonga inkosi ayikho angena namadoda phakathi esithandweni somlilo kwathi laba abengithanda le ndaba ngoba wathi eseboshiwe nje umthwalo njengamazambane kumbe njengamasaka bathi babe wajijela phakathi kwathi laba bajijela phakathi wayibona bangena abahakulo umlilo bangena phakathi basha kwathi sebengaphakathi komlilo umlilo washisa indophu eyibophe imizimba umlilo wagijima endophini bangasha bona washa indophu eyibophe bona base bekhuleka phansi kwesithando somlilo bathi ilunguzi inkosi Nebukadnezar wabona sebebane kanti bajijile bathathu yiko bengamgcobanga uNkulunkulu yiko bayinethemba likaNkulunkulu yiko uNkulunkulu ayiphila ngaphakathi kwabo babedele zonke izinto ezikhona emhlabeni namhlanje ubuhlungu noma sesikhona la esontweni sheba zambona ukuthi uNkulunkulu ngeke ukuthi makufika umuntu kithi ezoxoxela inkinga yakhe uthi sinaye umthandazi leso into osebenza ngamanzi akashikembe hayi wamuhle lokusebenza ngokukholwa hayi sikhona sangoma esontweni sihle kabi ngoba siyakholwa sanikezwe inkosi impela ngikhule kambi evangeli elidala labazali bami ukuthi uma ngabe ngiphiwe imali mhlangane nje nesangoma sangipha imali mhlawumbe sendawo yangakithi sangipha imali ekufika ekhaya kuthiwa ngiyithike kude bayathi umzali wami kangena esontweni ufike ngaphandle uhlambule ngo50 cent bese ungena esontweni ngoba ngiphiwe isangoma imali kodwa kuleli bandla kuthiwa manje mawunenkinga hamba usibone isangoma ivangeli esiphila kulona sevangeli linzima kakhulu ngicela ukuhlabelela bangcwele lawa muzi esiya yabona
ngiyayigcina incwadi kaMateyu wesihlanu indima ka-23 amazwi ahlakaniphile 6 indima ka-16 ngizofunda incwadi endima esengima uma ikhona ozongifunda incwadi kaMateyu wesihlanu indima ka-23 Nxa unikela umnikelo wakho eladini. uma unikela umnikelo wakhe eladini ikhonza ezinhle khona indaba enkulu ekuthi mase siphethe inkonzo saphethe inkonzo ngomlomo kababa umdluli kwesinye isikhathi noma othunywe uNkulunkulu ngaleso sikhathi ukuthi amemeze ebese memeza iminikelo uma sinikela umnikelo sasingena siqeda iminyaka manje ngoye sasingena iminyaka emusha mangethwasa inkosi ngibe mushe kuyi hawu lokela amafindo onyaka odlule ayewufe lo nyaka ufele into zawo singena enyakeni omusha siphila mangethwasa inkosi yami ngibe mushe emoyeni ngiwafuza amangcwele kodwa lemfumfu kwetshana lomthwalo uthwele uthula nini uyathulo bani sesangena nyaka lomusha uNkulunkulu evuma mhlawumbe ngomhla ka-1 uthi ngidedele mayivuma ushayela makuvuma yena uzongena mhla ka-1 uthi ngidedele nemthwalo ayingeni umthwalo sekhona neminikelo yakho uzongena nayo ithini incwadi baba Nxa unikela umnikelo wakho eladini. Usakhumbula lapho kuba unecala kumfowethu. usakhumbula ukuthi khona umuntu oshayisene naye uma usakhumbula hayi ungakhumbuli kulungile Shiya lapho. shiya phansi umnikelo wakho Phambi kwelala. ushiya phansi umnikelo wakho uzena phakathixo Ala kuye ukuyisana nomfowethu. awuphinde ekhaya uyokubuyisana nomfowethu Khona uyakusa unikele umnikelo wakho. ngiyabonga baba khona uzoze unikele phambi kwaNkulunkulu mhlawumbe uyanikela nje wasting your time awushiye phansi awubuyele emuva ithi inkosi langa uma umuntu ekonile hamba uye kuye uyothi ngizocela intethelo umthethele phambi kobuso bezulu naphambi kobuso umhlaba ngikonile usho uye uthi ngikonile uvuma inhliziyo ayindebe zomlomo ngoba khona inhlambuluko esontweni esinayo senza inhlambuluko ey'ndebe zomlomo ukuthi abantu abaqawula ngathi inhliziyo ayivumi kodwa mhlawumbe uyazi asifunde incwadi yamazwi ahlakaniphile u-6:16 lezi zinto ezisithupha uJehova uyazonda. kunezinto ezizonda uJehova kunezinto ezizonda unyazo oluhle lasezulwini Yebo lesisikhombisa. lezi zinto ezisikhombisa eziwu-7 Sisinyangiso somphefumulo wakho. hayi weyinyanya lezi eziwu-7 iziphi baba lezi eziwu-7 Amehla zinda. amehla asinzayo asibophe umzala athi angahlangana amehlo manihlangana iphaseji umnyajiwe ngedokoda bhathe ngahalo amehlo azinzayo iwona lawanyanya uNkulunkulu Nolimi lomanga. olimi lamanga kunabantu abangabhekana esontweni babheka umuntu abuyabheke phansi lolimi olunamanga abantu nje yasho njalo inkosi thiko lenkosi obalathi sesiyawafutha nani khona amanga esontweni kunamanga la esontweni hayi bafowethu uyanyanya uNkulunkulu mawusathanda amanga ngomunye umuntu nenkinga ela siyakhona khuluma baba Nezandla eziphalazikazi ezingenamkhaya. ezandla eziphalazikazi elingenacala ngelishoti ishawa uvalo ukuthi ngelilanga kunabantu la esontweni abasafunda umbhede futhi abasaphatha imithi Jawubalo sifunda wonke amasonto ungawuphathi nokuphatha umuthi ngesandla sakho uyikholwa uyawufunda zonke izinto kodwa khona indaba ebabazibayo la esontweni engafuni ukuyisho funda baba Inhliziyo eqamba amacebo amabi. uma ngisondile bese ngitamba amanga ngawe ngibuka ukuthi hayi uhambe kahle noma ngikhulume ngawe ngithi ave
mumbi lo mzalwane akalungile ukuthi nokuthi abanye amanga pure lies ngesingisi izinyawo ezigijimele kubili enyawo egijimele kubabili khona abantu abangalali usuku nemini bamba imhlangano ayikho into abayikhulumayo bakhuluma ngabanye abantu ofutha amanga engufakazi ofutha amanga azabe ufakazi njengoba uNkosi ubusise shawe isikhathi lo zabe ufakazi wawo uthi usibanibani nokuthi athi ade ngambona eshakaza mbona awushalabo ayamazi ade ngambona akaza mbona ufakazi wamanga bantwana bahle basezulwini ufika la uNkulunkulu ethanda ngime khona izwi lasezulwini lithe sothi mase sibuyisela ubaba umvangeli uMadondo wasebongani uyasihola ngengoma ka69 inkosi ayibusisa amazwi enwasivile inkosi ayibusise kuphakama kwehamente yabangcwele Yeah.